بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالأمانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنه جماع الخير كله واعلموا أن الأمانة هي التعفف عما يتصرف فيه الإنسان من مال وغيره وما يوثق به عليه ويرد ما يستودع به من مال إلى مودعه ويجب أن يكون المسلم أمينا من جهة خالقه أولا بحيث يؤدي الواجبات من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها وصلة وبر وغيرها فكذلك يتجنب من المنهيات ويكون أمينا من جهة الآدميين ثانيا بحيث يرد الأمانة إلى أهلها ويحافظ على الأسرار ويكتمها ويستر العيوب والزلات ويعفو عنها ويرشد إلى طريق الخير والسعادة. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on neminɗo e meɗen nemaji ɗi lintotako no jeeya e ɗin nema l'islam nema cellal nema ñameteji ɗi lintotako e yareteɗi e tagudi moƴƴiri e mbadiji moƴƴi e nemaji ɗi lintotako ko wana noon allah subhanahu wa ta'ala o daaliri nokkugo si on konti nemaji allah ɗi o nemini ɗin hoore mon on wawata ɗi huɓintinde hara hiɗen seeɗo reweteɗo o ala sowona allah hiɗen seeɗo annabijo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo makko ko jiyaɗo makko o yettini oɗo diina l'islamu e mofte makko ɗen ha laabi ɓangi woñotako e oɗo selata oɗo nennotako e oɗo si wona malkisaɗo en toriki allahu lamɗon yo juule e maɓɓe e kamɓe fof e ɓey gureji maɓɓe ɗin amin. haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray miɗo yamira hoore am mi yamira on en fof yen hawtutu hulen allah allahu subhanahu wa ta'ala o yamiri en ko wiyete kon hoolare hande khutba me on ko yewtata ko yiiloto ko fi hoolare o yamiri en ko innete kon tottugol hoolare hoolare moƴƴere nden no humi ɗon ko ɗuuɗi ko lintotako hoolare no mooɓi noneji e moƴƴereji anden noon ko honɗum wiyete hoolare hoolare ko yo neɗɗo on reeno yo reɗɗo on ruuɗo yo neɗɗo on hiwito e golleji ɗi o gollata ɗin fof majji siko ka jawdi hara himo hiwiti himo reeni si tawi kaka noneji ɗin fof ka golleji hara himo ayni hoore makko himo hiwiti himo reeni si tawi kaka kalifuji ko o hoolora o halfina hara himo reeni si tawi kaka golleji ko o yowa jikke mum o jonna hara himo datti wakkili himo reeni haray ko ɗum ɗon wiyete hoolare nden yo o jonnutunde jommayre en ko ɗum woni hooliɓe mo ɓen ha hooli ha hooli ardinimo ma ardini goɗɗum e makko haray yo jonnutuɓe hoolareji maɓɓe ɗin haray noon no waɗɗi julɗo nde o wonata tawo ko o holniɗo e noneji none arana on hara himo holni tenen allahu subhanahu wa ta'ala hara himo hooli ton ko honɗum woni hoolagol telen ka allah subhanahu wa ta'ala ko yo taw neɗɗo on no faami ko honɗum o addiraka aduna ɗo hara yamureyeji allah subhanahu wa ta'ala ɗi o yamiri ɗin neɗɗo on no etade wakkilo o waɗa ɗi yere kaga makko on wono juulugol hara ɗum ɗon nayo fuu to julɗo ɗum ko yo juulu o anda no juulirteno e noneji ɗin fof ila e ka jangete heɓi e ko gollete
e heɓi e ka waɗete ɗon e sa'i mum on waɗirte noon ɗum ɗon fof o waɗa ɗum ɗon ko gollal julɗo noon juulugol korka ko o yiiɗi kan korka ka bindi ɗin sifi ko kanɗo woni korka julɗo harana hooringol hunduko kon pet e piihoy ɗiɗo e petti ndiyan amete fof on tino accitiri ɗin ni haray julɗo ko yo o hiwito telen ka korka ɗon ko wano noon kadi yo o hiwito ka tottugol o farilla hajju ɗum ko yamira ɗum allahu lanɗon no jonnimo ko hajjiroyte kon himo yamiri mo heɓi taaga yo yaw o hajjoya o jonnamo taaga on kanko jonnuɗo taaga on himo ɓuri andude an jonnaɗo on waɗɗikemo hajju hara neɗɗo on no mornade ɗon no ñoƴƴutude ɗon no saatade ɗon o inna a min mi heɓali taw e hille jonnuɗo on ko on yamiri e hille jonnuɗo on no humpiti ɓuri jonnaɗo hi yaha totta o hajju farilla hajju kadi no haniri noon yitto jokka enɗan ɗan enɗan mum ɗan enɗan ka ka ɓaɗodiral enɗan ka diina hi jokkodiral ka kawtal o jokka ɗum ɗon fof kadi no diina kan yamiriri noon o anda ko mission o adda ɗo hi ko lowre seeɗani o woni ɗo himo jogii aynoɓe haysi kanko tigi o limi ɗum o wata andude ɗum nogay e nayo reenuɓe mo e nder ñallal gotol 12 ñallaymo reenude ɓen ɗon mo ɓe winda feere he yaada e mum on ɓen ɗo rewtata ɗon ha ñande darde ɗiɗo ɓen lutta ɗon si jemmi kadi 10 ara wattoɗa e ɓen ɗiɗoɓe ɓen ɗon kadi walamo ɓe yaada e ko windi kon ɓen ɗon kadi rewtata ɗon lutta ɓe ɗiɗoɓe o neɗɗo anduɗo himo aynirani o no duwa wonde himo andi ko addi mo hara o yiɗi kadi haɗa o accaɗi fo petti majji diina kan ko yamiri no woodi goɗɗum ko wawɗa no woodi goɗɗum ka wawata waɗa ko wawɗa kon ka wawata ka walima kono accateɗi ɗin ɗi fof hiɗa wawi ɗi accude ɗi fof petti majji hiɗa wawi ɗi accude haɗuɗoma on yo accu himo andi a acca ɗon yoddi mum on kadi haray neɗɗo on yilto waɗa ɗi yamiraɗi ɗo o woɗɗito ɗi haɗaɗi ɗo haray telemma allah on o woni hooliɗo ɗum himo hooli hoore ko addira kon himo wadde yeretaga yilto noon kadi o fawa ɗon kulol o fawa ɗon torare si o mo o rewi jaɓanaymo ɗum ase so jaɓali ɗum kadi ala nokku ka wullite on ti wemboda e ɗum ɗon no hani gollowo golle o jiɓo noneji ɗin o jiɓo est ce que o golli no hana noon gollirede ko ɗum ɗon woni ande ɓurde nayi hayfude yilto o jaɓowo ɗum si o jaɓi o jeeƴa ɗon kadi o duumo e ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo woni hoolare nden talen ka allah o yiɓinɗini ɗum e maako maɓɓe ɓe maaki al muslim man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi ko woni julɗo tigi tigi komo julɓe ɓen fof daɗi lorra makko kan lorra ɗengal makko ngan lorra jungo makko ngon tere ɗen fof kadi no jokki ɗon hara hay gooto wullirali mo ko ɗum woni hara himo jonnutude ɓeeɗo haqqeji maɓɓe ɗin telen ka ɓiɓɓe adama o jonnitaɓe hoolare ɗi o hiwa gundoji ɗin o feññi o furñitata gundoji ɗin sabu gundoji ɗin lamɓe ɓen e marɓe ɓen e karamokoɓe ɓen ɓen no andi gundoji ɗuɗum ko hedditiɓɓe ganda hara si gundo goɗɗum hewtimo ɗon hara ko yo maru ɗum hara e dina kan no yamirimo yo maru hika yamiririmo noone no marirta noon hara jamfa ala e mum yirto honɗum ayyibeji ɗin e paljalle ɗen ɓiɓɓe adama ɓen ko faljata kon telemma makko on o suuɗa ɗum o yaafo ɗum o wona tindinowo e moƴƴere o wona tindinowo e moƴƴere ɗowowo e malal allahu subhanahu wa taala o daalanen ka alqur'ana makko tedduɗo wonde deyi allahu yamiri en nde jonniteten hoolareji ɗin yimɓe majji on nde jonniteten hoolareji ɗin yimɓe majji on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe wattiɗo maako maɓɓe ɓe maaki la imana liman la amanata lahu
tigi tigi si wiɗitama ha nder taway gomɗinal tigi tigi wangal ngal alana neɗɗo mo holnaki neɗɗo jamfotoɗo haray on ɗon gomɗinal tigi tigi wangal alanama no gasa noon no woodi goɗɗum ko sikkete hara sikkuɓe ganda kono taguɗo mo on kan no andi ene oɗo ko wiyete kon gomɗinal ngal ko ala toon ko ɗum nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam ɓe make ibadallah inna takhalluqa bil amana sabilun ila hayatin raghida wa sa'adatin da'imah wa karamatin raqiyah فكرامة راقية اتصف بها نبي الله موسى عليه السلام قال الله تعالى حكاية عن ابنة شعيب قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرته القوي الأمين هري أودو وبها ارتفع موسى عليه السلام والصلاة والسلام إلى درجة النبوة ونال الأهل وصار قائد الأمة نبيا ورسولا وباقي الذكر إلى قيام الساعة هرينو مسيب بجول بتدو بنين غوتوبة هري نتانكي نتانكي جيكي نريد كو إنتي كون جنو تقول هولا رجمو o heɓay ko innete ko gurdam newiɗam yilto o heɓa malore duumide o heɓa malore aduna nden taw ɗum woni ko ɓuttu ngun e deƴere nde yilto kadi so hotoyi ka joomi makko o heɓa ko wiyete kon aljanna haray ɗum adday teddungal mawnungal si neɗɗo no holni eppa haray mo o totti hoolare no hooli o haray on no teddi e juuɗe makko o heɓay ko wiyete kon teddungal haray ko sabu nde hoolare o annabajo allah maketeɗo Musa oɗo o heɓi hoolare telen ma honto telan geɗal jiwo annabi Shu'aib nde o doguno ka Misra o hulita Fir'auna nangumo qissa on no juuti o hewti o ɗuwi e nokkure goo o foti o yi yimɓe goo no ƴooga ɗon ndiyan ɗan no metti hettude hiɗan woni e ley petil janɗugil ɓe ara ɗon ɗen ɓe yarna dammi maɓɓe kufre on no ɗuuɗi o jooɗi sera to himo fowti himo maapi ko honno o daɗirta himo dogi leydi yahi e burure o hawrodiri e ɗum ɗo o annda ka o yara kono nde tawno o ko holniɗo o yiiɓe yimɓe no tampa o taski o yii jiwɓe ɗiɗo e tiwere dammi no wontiri sengo goo no deƴƴi ɗon no kufre kamɓe ɓe ɓattaki toɗe o ndaari ɗum ɗon haa o tenjini o anndi ene ɓeeɗo ko haɗi ɓe ɓatto ko ɓaaɓe mara doole o waɗi honndum o immi taw o yahi o hippitingil petil ɗon ndiyan ɗan hetti hannde kadi newani jama o yilti o ƴettoyi dammi ɓen jiwɓe ɗiɗo o ari o yarni ɗi haa moƴƴi o naɓi o jonniti ɓe o hooti o jooɗi ka o wonno ton ɓen ɗon hooti heña ɓe hewtiti nden ñannde ka hoɗo tawi no lawi ɗi na on saahi ɗon ɓe hewtiti ɓe hewtiti ɗum ɓen maɓɓe annabi Shu'aib ɓe maaki e ko honɗum waɗi hannde on hewtiti lawne ko honɗum waɗi ɓe sifanimo ɓenni baba min hawri hannde e gorko moƴƴo o hewti o hippitanimen fetere nde ndiyan ɗan hettike o yarnanimen dammi amen ɗi fof o jonnitimen ko ɗum waɗi so min hewtiti law kamɓe tigi ɓe inni baba oɗo o moƴƴike e amen annabi Shu'aib neli gooto e maɓɓe ɗon kisan ɓe inni yahe noddanollanmo o ara min kadi mi moƴƴo e makko mi jarnamo fii ko moƴƴi kon e mum jiwo gooto immi yahani ɓaawo hewti o inni baaba en no noddude on awa annabi Musa immi ɓe seenodi e jiwon no yeeso annabi Musa no yitiri ɓaawo fewndo on say o wahaynanaka toode o waɗaka annabajo henndu ndun ko wifata kon jaro coñci jiwo on annabi Musa yamiri jiwo on yo o dari kanko wonti yeeso o inni tindinan ka yiiɗami majji laawol ngol wo tindina ɗum ɗon honɗum ko ta henndu ndun towni coñci makko ɗin tere makko ɗen yaltita o yiyaɗe sonna jiwo on tigi o watti yili e ɗum ko eppa sonnajo no hooli gorko taweteɗo no reeni e makko nen si sonnajo yii pelley o woni e alhaali tawete himo weeɓiti ha no weeɓiti no newani gorko ha hendagol mo gorko on yaltina ɗum kulol Allah haray on sonnajo no hooli on gorko fewndo on sa jiwon wattani yili ɓaaɓe hewto o inni baaba mi torike ma ƴettu o gollowo
anndu ko ɓuri moƴƴude e ƴettugol gollowo ko on neɗɗo dolnuɗo o ƴetti ɗum ɗon ka o hippiti fetere nden noon ko doole watta ɗum o inni holniiɗo o ƴetti ɗum ɗon ka o inni ɗon yo oya wontu ɓaawo kanko wonta yeeso jooni noon sabu ɗum ɗo allahu subhanahu wa taala yolɗinani annabi Musa o ɓantimo e darja ɓaawo ɗum ɗon miññitanimo waɗeede annabaajo o woni ɗowowo jama o woni annabaajo Allah o woni nelaaɗo Allah o woni janteteeɗo fii mum haa ñannde darmu ay enen ɗo heɗen jantaade fii ɗum ɗon ko hon ɗum waɗi ɗum hoolaare no ton أيها المسلمون فيما تكون الأمانة في العبادة والمعاملة الأمانة في العبادة أن تقوم بطاعة الله مخلصا له الدين قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويحافظ على ما كان عليه من جميل الخصال وجميل الأعمال قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وقال في آية أخرى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe hoolaare koye honɗum wonata haray hoolaare no wona ka dewal jiyaɗo yilto hoolaare nden no wona ka golle jiyaɗo ko ɗum woni hoolaare ko nokkeeli ɗiɗi nde wonata kaka dewal e ka golle haray ko ɗiɗo ɗiɗi hoolaare nde wonata telen ka dewal ko yo wonu laɓɓinanɗo Allah subhanahu wa ta'ala dewal hara o kafindiraali Allah e goɗɗum o ukkitaali toon shirk o ukkitaali toon waɗaaji o rewa Allah dewal laaɓungal ko ɗum ɗon woni ko o ɗaɓɓira Allah subhanahu wa ta'ala o seedintini ɗum fii yimɓe feƴƴinooɓe ɓen Allah daali ɓen ɓe yamirannooka si wonaa yo ɓe rew Allah dewal laaɓungal ko ɓe laɓɓinanɓe mo diina kan ko ɓe tertiiɓe kala diina ɓoylika jogitii diina l'islam o ɓe ñiiɓina julde nden hiɓe totta zakka on ko ɗum ɗon woni diina feewuka kan ko ɗum ɗon woni diina moƴƴa kan haray neɗɗo on telen ka dewa ko yo rew Allah dewal laaɓungal ngal ko yaadugal ngal e bindi tabituɗi ɗin e nelaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam e fe majji to ka dewal ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o daala ni wonde si tawi ɓe kamɓe julɓe ɓen ɓe ɗoftike nelaaɗon haray ɓe feeway o daala e aya goo kadi kala ko nelaaɗon okki on hunde wo ko nelaaɗon addani on haray jogitee ɗum kala ko nelaaɗo haɗi on haray woɗɗa goongani ɓe hiɗa newaniiɓe hiɗa moƴƴani ɓe hiɗa wallitiiɓe hiɗa yurmini ɓe kala moƴƴere ko ɓe faalete haran alhamdulillah waliyu salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dawimu ma tahammaltum alayhi min al-amana wa alamu anna al-insana la ya'la bi adaiha ila darajatil mu'minin al-muttaqin kama annahu yanzilu bi idaatiha ila asfali safilin fallahu ta'ala ja'ala al-amanata fi qulubi bani adama wa rakkaba fihim uqulan yaqiluna biha wa absaran yabsiruna biha ba'da an aba an hamliha as-samawati wal ard wa ghayriha wa ila dhalika ashara Allah subhanahu wa ta'ala biqawlihi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هي التكاليف من أوامر ونواهي، فالمسلم يثاب على فعل الأوامر ويعاقب على تركها، فأما النواهي فبالعكس يثاب على تركها ويعاقب على فعلها. haray musidɓe julɓe en yetti Allah subhanahu wa ta'ala on wonɗo giɗo kala moƴƴuɗo. Moƴƴuɗo wo moƴƴuɗo yo andu haray Allah ko jaati makko, Allah ko giɗo makko. Eppa mo moƴƴi ha Allah woni jaatigi makko, haray o heɓi jaatigi moƴƴo ne, jaatigi yonowo ne, jaatigi humpitiɗo ne, jaatigi nafowo ne. haray Allah woni giɗo moƴƴuɓe men fof. En torani keneraɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, jam e kisi e yurmede. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray huɗen Allah subhanahu wa ta'ala duumoɗen e tottugol nde hoolare nde ƴettanɗen hoore men. haray nde hoolare nde ƴettanɗen hoore men, se en totti nden, neɗɗo on no yetto e darja ɓuruɗo towude on ko honɗum o wona fi darajatil mu'minin, o wona e darja gonɗinɓe Allah ɓen, jaɓoɓe ko yamira kon, pottito ko haɗa kon. haray o yahay e on degré ɓurɗo towude, o iwi ko o woni kon julɗo tun, ma ɗum julɗo ɓoyliɗo, o woni julɗo fewuɗo, o feƴƴi on degré ɗon, o woni gomɗinɗo. haray noon kadi yeɓugol ndeɗo hoolare no annduɗen noon, si on ti tottinde o toway e degré mawɗo, ko wana noon kadi mo yeebinde, Allahu lanɗo jippinaymo ko ɓuri jippitade e jippitiɓe ɓe. O waɗay mo ley o waɗa mo tom. hara ɗum ɗon taw kaka aduna ɗo yiltito noon ko aroyta kon laakara, hara ɗum ɗon no ɓuri sattude, no ɓuri muusude, hara ko ɗum kadi woni ko duumoto. haray nde hoolare Allah subhanahu wa ta'ala o tagu en e mayre, o waɗi nde e meɗen ka tagude. ko honɗum woni hoolare nde? o waɗani en haqqille tawete ɗeɗo moodi, ɗeɗo ko keye e neɗɗanke, ko ɗeɗo o haqqilirta, o anda ko waɗete e ko waɗetake, ko ɗeɗo o jangirta, o faama ko hana waɗede e ko waɗetake, ko ɗeɗo haqqille o yirata. sabu gite ɗen ɗo ko photoji ɗin woni yiwgol, gite tigije ɗen ko yeyde ɗen gon. haray o waɗanimo gite ko hiɓe yiira. haray ɗum ɗo ko hunde nde tawete ko hoolare o waɗe men, o weeɓutuno ko Allah subhanahu wa ta'ala e taguji makko go'o ɗin ɗon ɗi suusalirondani. ko ɗum enen tigi andete neɗɗo o huwodirama wo, si woni mo woni haqqilleno e makko. goɗɗo ka o woni feetuɗo wo, haray himo konta e ɓiɓɓe adama ɓen, hiɗen kontidi e makko ka gurda, kono haray en kontamo ka huwodira. haray himo wuuri kono o huwodirtake. si goɗɗo woni feetuɗo, haray on ɗon o yalti e huwodiral jama. himo konte noon bani adama, wonkinkin no toon, wonkinkin kadi ko hunde mawde no toon, kono wonkinkin nafi wo haqqille ɗen haramata. haray ko ɗum waɗi nde Allah subhanahu wa ta'ala yeɓitanno ɗum e taguji makko goo ɗi suusali rondade, enen ɓiɓɓe adama ɓe rondi ɗen. Allah subhanahu wa ta'ala o seedintini ɗum ka suratul ahzab, wonde kanko Allah o weeɓiti ko wiyete kon hoolare, o weeɓitani ɗum kammuli ɗin ɗi suusali rondago, o weeɓitani ɗum leyɗe ɗen ɗe suusali ƴettugo, o weeɓitani ɗum pelle ɗen ɗe suusali rondagol ɗum, ɗe inni ɗe suusata, ɗe downata. o weeɓitani ɗum ɓiɗɗo adama kanko o ƴetti ɗum, o jaɓi, o ronditi. Allahu lanɗon waɗi hoolare nde e makko, o waɗani mo haqqille ɗen, o waɗi haqqille ɗen ka haqqille ɗen wonɗon. ko ɗon woni hande kadi o woni ñaaweteɗo. si o moƴƴini o heɓa kado, si o bonni o heɓa lette. hay enen tigi hakkundeji men ɗi, si woni ha goɗɗo feetuɗo waɗi ko goɗɗo hana wadde,
ko hombo nangata on naba makko kaso hay e goto ko hombo e ñaawowo innata hi ñaawe oɗo hay goto ko ɓeydata jogue mo piwota waɗ masibo on ɗon yalti e nanguitirede goɗɗum ma jonnede goɗɗum hakkudeji men enen tigi taw naafi noon ko Allah subhanahu wa taala donc ko ɗeɗo haqqille ko ɗe woni hoolare nen jooma haqqille ɗen si waɗi ɓeyna ko honɗum waɗanɗa ɗum ɓe felamo yilto honɗum ɓeyna waɗen mo saria foti noon ko saria maɓɓe kamɓe ɓeygure nde foti ko saria leydi ndi he ɓe waɗa mo saria ko honɗum haqqille ne toon o nanguitirte haray Allah subhanahu wa taala o daali oɗo neɗɗanke ronditike ɗum yilti noon o woni toñuɗo so o hunnali nde hoolare haray o woni toñuɗo so o hunnali nde hoolare haray o woni majjo e yaali mum muji ɗi ɗin ɗon no ɓornade ɗin ɗon jibin ɗon e jibina ɗon e baaben makko en ɗum no hersidirde ɗum ala toon ko fi honɗum ko innete kon hoolare nden ɗi jonnanoka kanji ko mum ɗi nanguitirtake ɗum ɗon kono ɗo enen ɗo joni e piide misal si goɗɗo ɗo fewti ɗo inni mo faala ƴamugol bandirawo makko reedu ɓe innayi a feeti kaɓe inni ɗon a feeti ko ɗum woni an joni haqqille yalti ka hoorema ha wona huwodirteɗe ɗum ko ɗum waɗi si wowluɗa ɗum no wowle kaɓe inni ɗon a feeti ko ɗum woni ɓe nandintinimo si tawi kanko joni aray o huwodirtake arale eɓe andi haqqille nde no toon ko ɗum waɗi siɓe felimo nde felore haray neɗɗanken si hutorali e hoolare nden haray o tooñi hoore makko haray o woni majjuɗo haray noon koko wiyete hoolare ko ɗi Allah subhanahu wa taala yamiri en ɗin koye en waɗu ɗi woɗɗitoɗen ɗi o haɗi en ɗi saabu o jonni en aala on ko waɗirten kon ɗum ko haqqille ɗen o jonni en aala on hi ko waɗirte yamiraɗi ɗi e ko pottiterten haɗaɗi ɗi ɗum ko haqqille ɗen haray noon neɗɗo ɓiɗɗo adama jogui ɗon haqqille kala yamiraɗi ɗin fof ko o waɗi wo Allahu lanɗo o windanaymo baraji haray o windanaymo baraji si tawi o waɗali Allahu lanɗo on lettaymo ko ɗum karamokoɓe gandal no wiye usulul fiqh ɓe inni ko innete ko yamiraɗi ɗi waɗu ɗon o heɓay baraji accu ɗon o heɓay batkatu o lette si tawi noon kadi ko haɗaɗi ɗi neɗɗo marɗo on haqqille so acci ɗin ɗon o waɗali ɗi o pottitike ɗi haray himo mari baraji saabu ko o pottitiɗi kon so o waɗi ɗi haray o lettoyte fe majje ayyuha almuslimun ilamu anna allaha taala naha an idaati al-amana فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون haray musidɓe julɓe tedduɓe nene goto anden Allah subhanahu wa taala o yamiri en nde totteten hoolare nden o haadi en e bonnugol hoolare o daali ko onon yo gomɗin jaɓoɓe ko yamira kon pottito ko haɗa kon ta on yeebu hoolare nden wota on jamfo laafon jamfa kan e Allah laafon jamfa kan e nelaɗo sikkon ko Allah jampi ɗon ma ko nelaɗo jampi ɗon hara hiɗon andi ta on waɗu ɗum so yeebi hoolare nden haray on jamfike fa rasulu sallllahu alayhi wa sallam wasafa kha'ina al amanata bin nifaq fa qala alayhi salatu wassalam ayatul munafiqi thalathun إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم musidɓe julɓe tedduɓe bonnuɗo hoolare ndey nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam siforike on ɗon haray o sifitori sifa go'o e sifaji won naafiqaago kala siforɗo ɗin ɗon haray o woni naafiqiijo haray noon bonnuɗo hoolare nden o sifitori sifa gooto e ɗin sifaji mo tawete si o sifitori ɗin ɗon o woni naafigi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki mande naafigiijo noon ko andirte ko piiji tati si tawi o yewti o fena si o fodi o firta si o hoolama o janfo eppa bonnugol hoolare no satti on andi ko woni tampinde jama on hakkundeji ma
ko ɓe yimɓe sikketeɓe hiɓe holni hara ɓe holnaki ko waɗi si a hoolaki goɗɗo o yawatama tampindegoy ko ɗum waɗi si hoola jampi himo mari lette tiiɗuɗe ka Allah o woni naafigiijo naafigiiɓe ɓen noon ɓen ɗon koye yiite jahannama ngen ka ko se ley ko toon woni daɗɗudiñi maɓɓe musidɓe julɓe totten ko wiyete kon hoolare ndaren jooni alhaali men no fewnorɗen jooni golleji no woodi yimɓe no woodi kono gollideteɓe no fan gollideteɓe no fan ko honɗum ɓe fandiri ko hoolare nden woni nde yeeɓama ay temedere kono sa ɓillori ɗon gollideteɗon gite maɗen laƴƴey ha ɗe yurnoto ha a ɓooyey suɓude si heɓa seeɗa hara ɗum kadi ha joni ɓernde ma nden ko hakkunde nde jogii taw inna ha gollodiron yi'a gollodiron kadi inna ha joni alannaali hoolade ye musidɓe julɓe si jama wuuriri noon en mbaharay ɗum ko andene ɗum ko tampere ne ɗum ko mapare ne jogiiɓe golle sosata ƴettude ɓe mara golle ɓe mara golle hi gollanta mbar haray ko honno o jama ɗon wuurirta haray ɓe woni soñja ɓa marɗo golle on so heɓali golloɓe o soñjiki faalaɗo golle on so heɓali ka o golla soñjiki kono ndaare hande ka fewndi ɗum fayda joni mbuuɗi jama on fof ko ban ɗum ɗon fof ko kulol honɗum